Znači, Veleučilište Karlovac dobilo je od države prostor Bosanskog magazina i bivše vojne bolnice. Danas taj prostor je devastiran. Taj prostor dole prizemlje, kad se iz njega iselila ženska grupa Korak, koja je dole imala sigurno sklonište, to je bilo negdje prošle godine. Prostor je pun smeća, od namještaja, od robe, od igračaka, od knjiga. Na prvom katu isto ima smeća i na prvom katu ima ostataka. Znači, prvi kat je koristila isto Gradski muzej Karlovac kao svoj depo. Na katu se nalazi par kubika njihovih ostavština. Da li je to otpisano, nije otpisano, ne znam. Vlasništvo i obvezuje. Znači, ako je veleučilište vlasnik tog objekta, ono bi taj objekt trebalo štititi i očistiti. Apelirao bi na županicu da proba, jer mi smo međusobno povezani, Karlovac je ipak relativno mali grad, veleučilište sa županijom i gradom, da se taj prostor očisti i da se taj prostor zaštiti od ulazaka razno raznih osoba.